Uyakhumbula ukuthi uye wayenza abortion ngowunayo ku-matric. Noma ngabe isithembu uyasifuna. Hayi ngengane yakwethu. Lapho soyangiqhela. Undiqhela ibhoqwe. Undiqhela kakubi. Hayi ngowakithi. Ubaba Gatsheni bebakhulumile nabantu basekhaya. Washo yena ukuthi uthandile la ekhaya, amantombazana la ekhaya, so sagcina kanjani wena udadewethu uvuma kanjani? Abantu abadala bangenaphi? Kubani ngenaphi wena udliwa umona? Wayengwana habona. Ngimthandile. Umthandile? Yeah. Ngina 10 years nginaye so. Ngimthande yini ukuthi abesithembu? Umthande ini? Kwabani? Kwami la. Kwami la. Dakiwe kwami la. Ngeke kwenzeke lo. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. Chala osbusi neki kuposho the viewers sa Josie Bioscope wa ngolets. Hayi inhliziyo yami ibhlungu kabi ngidabukile. Umntana sekhaya ofuna ukuthathwa ubaba wasekhaya. Umntana sekhaya uthathwa kanjani ubaba wasekhaya? Ngoba yena abona lokho enginako sekaya kufuna. Hayi ngisizeni bantu. Ngisizeni ayeke ngikhone. So umntana kini ubatla ngikasithephu meaning indoda yakho ifuna ukushada umntana kini. Ufuna uthatha isithembu ngomntana sekhaya. Akahamba yothatha omunye umuntu. Ayeke lo wakithi. Ngiyasivuma lesithembu kodwa akayeke wakithi. Angeke ngikhone kale. So mayisisi lento lena yokuthi indoda yakho ufuna ukuthatha umntana kini iqale kanjani ukutshele nini? Uqeda ukungitshela last month. Shuthi lento kudala bayenza behind my back. Anyeke ikhonakale nje lento le. Anyeke ikhonakale ukuthi azosithatha ekhaya. Anyeke akahamba yofuna omunye umuntu noma ngayothatha unyawo bhanginandaba. So usisi wakho uthini na ngale ndaba lehle makasho kanjalo uthi uyamthanda umthanda kanjani uthanda kanjani indoda yami? Uthanda kanjani eyami indoda? Uthi uyamthanda? Mara ucabanga ukuthi mhlawumbe ubone ukuthi ngoba ningodade kanje mama. Ubona ngathi ningazwana ekhaya yabo. Akahamba yofuna yakhe indoda. Akayofuna yakhe indoda. So wena awufuna ukushare indoda nomntana kini. Ngamane ngumshere nomuntu ohlala phansi kwebridge. Hayi no dadewethu. So wena kahle ufuna ukuthi sikuncede ngani umuntu omdala today. Nakhona before ukuthi sikuncede ngani wena umuntu omdala uthayi ukukhuluma nabazali ukuthi umntana kini uthi yena uyafuna ukushada nendoda yakho and uyazi ukuthi ngabantwana bomuntu uke wakhuluma mhlawumbe nomama if usasekhona. Abazali bami bayavuma ukuthi akamthathe ngoba unamabhizinisi wondlekile. Shuthi babona le mali yale ndoda yami ukuthi ifanele ukuthi nomntana esekhaya athole lapho awunyake kulwenzeke lokho. Athi batswadile bona kana kwengwe mani bahlabisa dihlongo. So wena mayisisi sathina kajona batla ukuthi usekanga refihla. Ngicela nikhulume nalo baba. Before ngiboshwa nje ngenza into ezirong. Ningisize nje ngalokho. Oh like ribuwe libona ha wena utlo iemela nje. Anyake ngiyimele leyo. Before uza nathi mako try lo buka lena nta. Ngikhulumile nabo boy 2. Boy 2 nabo ngikhulumile nabo. Anyeke ilunge nje yonke lento le. Hayi ke ayutlwa tabe hayi uyithikinyo yona ibuhloko shema ke batlu buwa maka. Ibhlungu kakhulu ngoba anyeke udadewethu ayenze lento le kimi. Singena la. Okay awuna buthatha lekene. Hey nice. Lekela yo. Awushilo ukuthi hayi la ekhaya likhona. Yeah, uchile mfana. Singene ngombaba. Awuna buthatha mthombo lokambisa. Yeah. Re emetse mama o sentsane abitsa ntatwa katlung. Hey yona nice. That's why family but right. Because I believe ukuthi isithembu yabo awungeke uthathe isithembu ungenamali. Sibatla challenge. Yeah, plus mawume kanje yazi ukuthi wonke umuntu uzoba happy, omunye uzoba happy naye, umama uzoba happy. Just that that's why ngafuni nayo family nayo ngazivuma ukuthi usiswa shade no the family zedi ngadishapa. Sekajoke lokho mama ukuthi ifamily sometimes khona abanye abantu bengagcina bemsebenzisela umuthi mhlawumbe usisi wakhe ubhekene into ezikanjalo ukuthi usisi wakhe mhlawumbe uzombulala ngoba efuna ukuthi esale nalesithabathaba abe igate nje isivulekele bakangene. Motho moholo le ka intate ya re teng ta ntate na kopa ka mele mo fela ge se ka mapela mnyako
O right motho moholo. Ngikahle mama. Okay. Ntate rona re batho ba Jozi Bioscope. Jwale re ngoletse ke mama mona o bua le Lady Blue motho moholo. So re ngoletswe ke mama relationship o le mama le kopanywa keng? Imsaraka. O ke mosadi wa hao. So re ngoletswe ke mosadi wa hao. Ke tlo mo fa fela sebaka so ra bua motho moholo ke kopa ya. Ke yo ntate. Baba la. Ngibhalele iJozi Bioscope ukuthi wena noma ngabe isithembu yasifuna. Kodwa hayi kanje. Hayi ngengane yakwethu. Lapho soyangiqhela. Undiqhela ibhokwe. Undiqhela kakubi. Hayi ngowakithi. So uthi wena fanele ngenze njani Hawu landa unyawo upe ngangabe ufuna unyawo upe or uyenzeni hayi ongakithi. So motho moholo wena o batla ngwana ha bona. E qadile jwang taba ya hao le ngwana bona? Ene o fihlile jwang mo go qetele so batla go nka ngwana ha bona? Why ngwana ha bona out of basadi kaofela ba lefatsheng? Ene ke eng tshwedi e entseng go qetele so ba attractive ko ngwaneng wa bone bilo batla monyala. Why ngwana ha bona? No, ngakhuluma nabo abantu bakubo ukuthi ngimthandile umntwana. So ngakhipha yonke into ngalobola. Ngizange ngimtshele yena. Ulobola ini? Angithi ngilobolile mina. Manje wena ulobola ini? Baba wena ufuna omunye umuntu. Ungalinge nje ungigulise. Ungalinge nje ungigulise. Uthande yena ini? Ungathanda abantu abayithunga ngesikhathi esiyi1 endlini eyi1. Ugula kabi wena. Wena uyagula. Angeke ukushintshe lokho. Angeke ukushintshe lokho. Angimfuni omunye ngifuna. Ufuna yena ngoba kwenze njani? Ngani uright. Kwabani? Ukwami la. Ukwami la. Kwami la. Angeke ukwenzeke lo. Angeke ukubone Darko Blue. Darko Blue angeke uzohlala la. Uzohlala la. Uzafa. So wena umuntu omdala bothande nje vele ukuthi nje ushaya isithembu sabantwana bomuntu. Wethu. Ngithandile. Why bana ke ma Uye usinayi. Maka la tshwana ke yabona nalithoba. Kena masithephu thephu. Sanibonani besihleli. Kunjani? Sanibonani wani? Sanibonani wani? Mfazi wami Lwelani. Yebo na mfazi wakho. Ufuna ukwenzani? Uzoyenzani wena? Uzobona. Ubantu manje awusilekanye. Kishapo na? Kishapo ke ausi wa hao ona buisa ke. Ke o Tshele ntse ke batlang go itse ba ausi bane ke yo re bitsitse o re wena o batla o nyela. O sa ke re mona motho moholo mara. So wena maisisi ntse ke batlang go itse ba ke ntho o fileng sebete se go wena no o qetela se o batla o nyalana le monna wa ngwana heno. E ntswe ke eng ntho eo? Ubabugajeni bebakhulumile nabantu basekhaya. Washo yena ukuthi uthandile la ekhaya, amantombazana la ekhaya. So sagcina kanjani wena udade wethu uvuma kanjani? Abantu abadala bangenapi? Kubani ngenapi wena udliwa umona? Umjealous wena unejealous wena udliwa umona wena. Unomona wena. Unomona kabi wena. Unomona kabi. Ubona kahle lento enginazo uyazihalela. Unomona wena. Uhalela lendlu yami kokuqala. le uzongenzela hawu indoda kabani indoda yethu le Akuseyethe yami. Eyami le ndoda. babugajeni babugajeni kanti awukhulumanga nosisi wami Wazi kahle nje Ngazi ini? Ngikhulumile Ngazi ini? Abakini Ungalinga nje mina bayazi, ungihlangisa. So wena umuntu omdala kushuthi ifamily le kabo sis king sifanisa lona motho omkhulu. Mhlongo. Kushuthi ifamily kaMhlongo iya attractor because of Kimo unyethi owusebile obatla lo nyala omongaphi. O rata batho baMhlongo umhlomo. ngasho kanjalo ngithanda abantu bakaMhlongo. Uthanda abantu bakamhlongo or uthanda umuntu wakamhlongo? Hayi wena moya unedrama girl uzela namakhamera hawu nedrama wena mkhulumi nawe wena. Because bengazi ukuthi ulobolile. Tshela ngoba unolaka. Unolaka. Ile lo angithi umphephethe yini ngimphephetse yini uqhaka kabi wena. Jesus batho baba ululiwisa le mic ya ka mo. Wena qhaka. wayimelulwe Oh so Thosa moya batho baba holo awuthusulwana ntata awuthusulwana awuthusu lalela ubalandile for in angithi wena ufuna ukushada naye ungenapi maka wena uright ngalento leyo maka wena uright ngalento leyo ukuthi umuntu ondlule kusisi wakho nakuwa ungenapi indoda uright awuna stress Wakho ini? azile ufunani lo awuboni wena futhi sile lo Ayizabona. Nizobona. Awumbiwa ndawonye. tate mamela he wena o tshwantse le understand hore o se ulwana soka bakala hore o utlwile bohloko ene ha ona ntwe bohloko se ka hore monna ha wa batle o tlo nyala o se wa hao madi
e bohloko ntho eo so lebaka la re tisitseng mo ntse re iphethisa ko why ha batle o reng wena ka Teboha ka phone batho ba baholo ba dumetse wena o reng tlohelle batho ba baholo ke re ntho ke thabile ye wena uyakhumbula ukuthi uyenza abortion if le Hayibo, o wenze le di-abortion. o yakho wawuphula wawunayo kumetric guys whoa phone abortion wena isikebele sabortion uyazi ndlovu wakho ukuthi i-abortion uyenzini ulondlovu wakho uyazi yibe ngakukuyisa esikolweni kanti uzoyihla i-10 unamanga Umkeriso whoa stop fighting whoa Boss, no! Whoa! Stop it! Motho mo le re tla o thusa le lwantsha ke. Ntate nna ngalesoretsa. uyamanga ubanenza abortion ungangihlanyisi Uyenza abortion. ayikho lento okhuluma Awuyenza abortion. angiyenzanga abortion lento akhuluma yangiyazi angazi abortion okwenzani yini abortion kanti wenza abortion Ta ikhuluma kwabantu abakwatile yazi abantu abakwatile tema bakhuluma noba yini hayibo And uyakhala no sis. indaba ingawe ngazongidina wena ingami kodwa lento zama abortion manje ungibambelani ubambelani uyazi bawukhona mayenza abortion bawukhona uzeleloko lo bawukhona mayenza abortion wena baba Ntate, indaba zama-abortion anisenzani manje abafazi bakho mabalwa kanje. uzomakhela umuzi wakhe uzosala nomuzi wakhe abafazi bami boyithu Kikopa lesikalwa nang batho ba baholo ba letlo le matsana. Yo, ntate o thiba nna. Hey guys, la bona hore mane situation e jwang. Re fihlile mo Ausbusi. O na llela hore ntate o batla ho nyala ngwana a bona. Mara still ntate o re yena ska nyetse le ngwana a bona go etsalang ha mo tlwelle. So Ausbusi ke mo walwana o ngwana a bona o ntse di abortion. Ke ntho tse ngata mara ntate ke o reng o tla agela ntlu o mongwe o mongwe a magela ntlu ka mo. Ke a tshepa le wena be situation e so. O ska le balwa email ela ko Jozi Bioscope .co.za. Ke a le rata kaofela see you in the next episode. Just phela ukuthi bangali uzoba nomuzi wakhe abe nomuzi wakhe kumele bezwane labantu abantu angithi ni family eyi-1 guys siyo vele family kwamele nawe ke sama uhambe ngiyowakhela umuzi wakho Kuba le tlolong ulwana le bana ba motho mani lokise ntho le madi a iwana ntse le lwana letsa lungiswayo la ayikho into elungiswayo la mama ehlisa umoya ayikho le bana ba motho mani ayikho elungiswayo bakhuluma abantu abadala khulumile abantu abadala uso wena abakhulumanga abantu abadala batheni ke kopa le lokiseng mane o jetse o tswa go ka go lwena so mo ratang dota ile beng fast bana ona ntse go etsang le show ngiyamthanda le re ka re o siwa complain re ka se re gawana le monna lo wa bona kopa le beng le peace mara ke mo heli se le ntshitse le ditaba tsa di abortion mara ga wa di etsa ko kwata ke a tseba e yone go bana re batla go qetela o lositse relation lenyalo la hao le wena ka baka la go di abortion di tsweng abantu sebengizoxabanisa isendela kwaDlovu nisuka le kwaMhlongo limnandi kenzakalile naye ukuthi aye emakhamereni nje angimazi ukuthi inkinga yakhe kuphi mara kenzakalile wa bona gore mama o jwang